April ni somni paruk chang ni somni paruk chal ni ania bazar thlir tu te chi bai ule nimina tangkha ni ran rama chon khol jin phur thlona thlok le tanta a February ni somni pariata US le Israel in Iran an boma tangin Iran rama tanga sumdong thlona thlo chhuale na ma saberani Iran state media te chuan Tehran khopuya Imam Khomeini International Airport atangin Istanbul Muscat le Saudi Arabia khopui Medina te panin thlonan thlok chuak ti an puangani hei baka hian Iran ram chung thlona po thlok le tanin Iran Air chu Tehran khopuya tangin an ram khopui lian ber dot tu Mashhad panin a thlok chuaka ni somnga paruk chung zat Iran khwalzin phur thlona ten chet to lo hnuwa an thlok vele ta a boruakina zir chuan Baku Najaf Baghdad le Doha khopuya te po thlonan thlo tir zel don ni in IRNA News chuan an puangani Iran Airports and Air Navigation Company CEO Mohammad Amirani chuan an ram khochak lam Turkmenistan Afghanistan le Pakistan ram ri hnai lam te chuan ngai poimo don ti asoya Mashhad Zahedan Kerman Yazd le Birzhan Province Airport a thlona service tir chu an ngai poimo masakani dona Iran Airport tu nei tu te chuan Ramdang Airport tu nei tu tanen in bia in man la mek zel ti an soyani US le Israel in Iran an dawa wangin khovel mun sang a thlona thlok te chuan harsat nan toka abik takin Middle East chung boruaka khwalzin thlonan thlok ngam lova khwalzin tam takan tang khanga ram engemaw zatin an mi le sa te phur ho na thok ma se Middle East hi thlona in an paltlang tamber ram zinga mi ani awangin mi zongzong harsat na sut kian the ani lova khwalzin phur thlona tam takin an paltlang Qatar le UAE te chu abuai ber zinga mi an ni awangin khwalzin phur thlona tang khang an tam pha hle ani hei mai hi ni lova Strait of Hormuz dan pinan ni awangin thlona tu awang tana European Union phei chuan US atanga thlona tuilak mai te po an tum mana European kar ruk deivel chau thlona tu an nei man ni in International Energy Agency chuan an soyani Nimin Khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi le ho te chu Pakistan khopui Islamabad ta kalin Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le official dangtenen an in bia Iran palai te hian Pakistan ho tu tenen an in biak hnu hian Islamabad an chua san le ngalani Islamabad a in biak na hian Pakistan Prime Minister Sharif baka hian Foreign Minister Ishaq Dar le Army Chief Asim Munir te po an tela helai bial boina chungchang an soi ho ti ba kan thu soin puang chiang lawani Prime Minister Sharif chuan helai bial chungchang le rampani inkar soi ho na hun thatak kan nei ani atia US lama soi ri lawa report then khata chuan Araghchi hian inka hayan nei mek chungchang tele in remna om theina na Iran ngai dan te po Sharif hi ashil ni in talan ani a Sharif po hian in biak na chun zom zelani abei sei thu a soi antibok Iran International chuan Araghchi hian Pakistan official te hna hian in remna nei tura Iran thil phut te thlen ni in an ta langa Iran media te chuan Araghchi hian US palai te hmudu lawin Islamabad a chua sana Pakistan atang hian Oman panin Russia rama kal le zeldon ni in an ta lang ve bokani heti la hian Times of Israel chuan US palai Steve Witkoff le Jared Kushner te chuan Islamabad an pan lo an tia Araghchi hian Witkoff le Kushner te betur hian Pakistan a kir le mai thei antibok ni zan khan Reuters chuan US President Donald Trump hian Witkoff le Kushner te chu Pakistan a zin le lo turin a hriat tir thu Fox News a hril ni in an tar lang heti la hian Nimin Khan Iran Defense Ministry chuan thu chua siamin US chu Iran thang an oka moi taka tal chua tumin mai phi na turan zong mek ni in an soi Iran Defense Ministry chuan kan si baiten kong engkima chung nungzo kan hawa mel ma te hian indo na chir du pa an tan mek na tanga chua tumin an mai phi fai tumin thei to pan chu mek ani anti US President Trump Israel le Lebanon in kara in ka haya puang chungin Israel chuan Lebanon a Hezbollah sipaite be chun zom zela Nimin Khan Lebanon Health Ministry chuan thu chua siamin March ni hnia Israel in Lebanon a bom le tang khan an rama mi sang ni zali som kwa parukan thi to ni in an soi Lebanon Health Ministry hian an thu chu anu nungber April ni som pasari khan Israel bom thla ka wanga an rama thi za thi sang ni zani som kwa pali ni in an ta langa
nimin an report a chuan mithizati zahnih chuangin an pung hman ani soituangin US le Iran inkara inka hai puan ani khan Israel le Lebanon inkara inka hai puan ani ve ngala ma se Israel chuan an chet an top du lo ani ber maya Lebanon chimlama an ramtana hlau oma piang an machon zel don ti an puanga an sipai te po Lebanon chimlama an om tir zui zel ani nimin jing po khan Lebanon chimlama Israel sipai te chuan motorcycle la chuang mi palian kap hlum ni in Lebanese Health Ministry chuan an soya heti la hian Israel chuan Lebanon a Iran pui helpol Hezbollah ten rocket manga Israel raman ka thu an puang ve bok Israel Defense Force IDF te chuan tunkar topa Lebanon ram chim laman beina firfiak som panga ai taman thatti an puanga an zinga pathum te chuan motoraral thuam phur nimin zinga an tha ni in an soyani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan US chuan tuial theian du wangin zakmi alawin ram sang sanga politics an khela an sipai te pon tir mai zel ni in a soi Russia State TV nan komna Lavrov chuan US yan an mani ham thatna tur chu zakmi alawin an bo a abik takin energy laman duam na chuan khuwa mu tir lo atia tuial theinga ram Iran le Venezuela an che du dan hian US in tuial thei du na tu ma za pa nei lo zialan tir chiang hle ani ati Lavrov chuan US chuan midang te hne chuna thuthlung Doctrine of Dominance mangin khover energy market an suwa sammek ni in a soya America hian tuman kan ti le ti lo turan soi theilo ti chu an policy ani atia US hian tu thu soima kan ngai thalo ti hi officially an puang ani bermaya an mani tana thatur chi an ngai tu ani an tana thatur le hlok tur ani chuan helna mangte mi ruk bo mangte in man la an mamo leilung hausakna nei ram dang hruai tu te chu tha chimi pon poi ti lo ani ati bok nimin khan mali ram khopui Bamako le an ram hun sang sanga helpol ten sipai sarkar bei pui an thlak ni in Mali army te chuan an soi nimin jing lamda rukvel khan Bamako khodai katia Mali sipai mun pui bulmaya boma puaka silaya puak ngal boka Mali sipai te chuan an ram khopui pan na kong te chuan dang chat ngalani Mali ram laili sevare ate kidal le an ram mar lam khopui gawa te po firfiak ten silayan met puak bokani Mali a hian Africa khumwal pui khothlang lama Al Qaeda le Islamic State helpol te nena inzom firfiak te an rang hle a Mali sipai te chuan thu chu siamin an ram khopui ber Bamako baka khopui sang sanga firfiak ten silayan met puak ti sain sipai te nena in kap meka mi pui te chu chi ai lo turin an hriat tirani nimin khan Mali marlama helpol chaktak Azawad Liberation Front thupuang tu Mohammed El Maulud Ramadane chuan an sipai ten kidal le gawa sipai mun enga mazat an chu sakto ni na puanga sipai beina hian helai helpol lian tak Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin JNIM Al Qaeda pol te nena inzom na nei te po an telan tia chuti lai chon JNIM te baka Islamic State in the Sahel province ISSP te chon he boina hian an telve thu an soilo thungani Mali a hian kum sang ni somni le sang ni somni pakhat khan sipai te nuarin sarkar an paithla a an rammi puite chu helpol laka himnan tiama ma se helpol ten sipai le civil mi te laka tharu man tho zual sau sau emoti turani a Mali sipai te hi Russia rama tangin mi hausa howin an sum don na ta na sipai an din te chuan an pui thina heti lai hian sipai ho tu asimi goita chuan US po abe tha tho thin ni in soyani bok Nizan Khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan exa post siamin Pakistan khopui Islamabad a US palai tenen in biak na nei lo ma se Pakistan a tlo chu hlok thak le ni na soya Pakistan ka tlo chu hlok thak ka ti hle mai kan unau ten kan biala remna le mon na om theina na theito ban chuan hi kan ngai hlu hle ni atia indona re theina na soi ho tur thil chungchanga Iran din mun kan hriat tira US in biak reman du tak tak empty kan hre thuai don ani atibok Araghchi an post a siam hnu lok hian Iran News Agency Farsna chuan Foreign Minister hian Oman ko pui Muscat lutin Oman ram hruai tu te bedon ni in an ta lang ve ngal bokani heti la hian CNN chuan President Traman Witkoff le Kushner te chu Dhaka sompariat zet thlona thloka Islamabad pan lo tura hril thu le Islamabad an kallo wang hian Trump chuan Iran beile maya tum ti na ni lo thu an ta lang boka
President Trump chuan apalai te Pakistan kal lo tura hrilawangin indo chunzom le ngal tur ti na ni lo thu asoya chu tiang lam chu kan ngai tu lo hrim hrim indo chunzom na lama ni lo ati nimin khan Ukraine drone te chon Russia ram kho puilian palina Yekaterinburg ka civil mi te chen na in na fuwa Russia le Ukraine in kara boina chuatanga he khopuin beya to voi khatna ni Hebial Governor Denis Paslar chuan Ukraine drone beina wang hian thianom lova in pakhata chiat ba ka hliam te naw tuaran om nuala mi pakhat chu damdo ina dalu ngai khopin a hliam ni in a soi social media video ti chuatanga lan danin Yekaterinburg khuwa in chongsang pakhata chon drone beina wang hian kangme chuaka Russia official ten drone beina hi Ukraine si paita ti ni thu soima se Ukraine chon official in soian la nei lo thungani Yekaterinburg hi Russia ram kho puilian palina ni in mishing maktaduai khatle chan ve ve lan chenga Ural Mountains a om ni in Ukraine ram kho puiki fatanga kem sang khazakwa aya la hreta oma thil siam na mun engemaw zat omna ni in sipairal thom siam na factory po engemaw zat om ni in soyani bazari lo thlira wangin kan lo me